अहनबदा मरोइबा पाउ इंग तप्पा लैतना डेवलपमेंट पुरक्पा यारोय इंग तप्पा पुरक्नबा वरी शानबा मथौ ताइ हाइना चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐞 फोंदोखरे अमदी महाक मसासु करिसु लैबा नते अदुबु महाके अंगम्बा थाक्ता मियामना थेंगरिबा अवाबसिंग मालेम थुंगनबा खंगननबा होटनगनि हाइना MP बिमोलना फोंदोखरे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिदेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला मैदेंबमना तराम नौकजरी हौजिक मैमदा पाउ मुचा खाइना पिजरी इंग तप्पा लैतना डेवलपमेंट पुरक्पा यारोय इंग तप्पा पुरक्नबा वरी सानबा मथौ ताइ हाइना चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐞 फोंदोखरे वाफमसी ngasi handakta नौना साबा लाइचिंग हाइकक पोकपिदा लैबा मिशन ब्लाइंड स्कूल गी गर्ल्स हॉस्टल गी अनौबा संगलेन संगादुना खुदसिनबगी थौरम अमदा अथोइबा मिथुंगलेन गी वरोल पीरदुना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना मखा तानादुना फोंदोखिबदा फुरुप मरीना पुन्ना खुंदारिबा सिंगापुरना ngasi साउथ ईस्ट एशिया दा पर कैपिटा इनकम ख्वाइदगी वांगदुना चौखटपा लैबाक अमा ओइबा ngamlibasi फुरुप मसेल अमगा अमगागी मरक्ता नुंसी चानना लैबना चौखटपा ngamlibani लमदम असिदसु इंग तप्पा पुरक्नबा डेवलपमेंट इंग तप्पा पुरक्तना डेवलपमेंट पुरक्पा यारोय मरम अदुना वरी सानबा मथौ ताइ एटॉम बॉम्ब फावबा सिजनकिबा वर्ल्ड वार 2 फावबा वरी सानदुना वरोइसिन पुरक्किबनी हौजिक लैरिबा मणिपुर गी अपुनबगी ngamkhai asi lamdam asida punna kundaminariba फुरुप कुंथ्रा त्रुक असिना सेंबिरक्किबनी ngakpirakibani haibasi खंदुना इसा इसा गी फुरुप की अपिकपा वकलोंदा थबक तौबुसि तोक्लसी मसिना लमदम असिबु चौखट लमजेलदा यावहनबा ngamloi इरांग असि लोइसननबा वरी सादुना स्टेट असिबु तंगदु लेताबा फिबम अमदा पुरक्नबा पुन्ना होटनमिनसी हौजिक हौजिक तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी लुचिंगबा कया महाकी बंगलोदा लाक्तुना वरी साबा हौरे असिगुंबा शांति हंजिलकनबा कन होटनरिङै जेरक असिदा चिंगी लमदा कंगलुप अनि अमुंग इरांग थोंगलकपासी लाइबक्थिबनी आइकोइ पुन्ना अमत ओइना वरी सानदुना वरोइसिन पुरक्नबा होटनमिनसी हाइनासु तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगदसु आपल तौखी महांगना मखा तारादुना स्कूल असिगी महाइरोइ सिंगना अवांगबा थाकी महाइ तमनबा होटनबदा थेंगनरिबा अवाबा कया असिसु लेंगाकना लुमना लवी अदुना स्कूल असी अथुगु मतमदा हाई स्कूल गी था क्लास 10 फावबदा तंबा यानबा अपग्रेड तौरगनि हाइबगी थाजबसु पिरमखी लाइबक थीदबा मिट उद्रबा उबगी पंगल सोलबा मियोइ सिंगदा मखोइ मखोइदे इसोरना खुदोल तोरकपा टैलेंट हाइथोइ सिंथोइरबा कया असिबु मियाम मांगदा पुथोकपिबा सकताकपिबा पुंग थगतपिबा सिदा मियामनसु पुन्ना सरुक यामिनसी माइरोइ सिंगे हौजिक फंगलिबा था थागे सेनफम असिदगिसु खरा हेना हपसननबा लेंगाक असिना होटनरी अदुबु इरांग असिना इकोनॉमिक की प्रॉब्लम खरा लेबना ngamdri haiba wafamsu phongdoki ngasi nauna saba sanglen sangabagi thoramaduda athoiba mithunglen oina manipur gi chief minister 𝐻𝐸𝐸𝐶 thoramabu oina president kom union manipur sartu ahau kom loinana ikai khumnarba mithungsing oina DC tenopal saurab yadav IAS amadi chairman justice committee on anglo manipur war 1891 joy chandra konthojamna sarukyaki thoramaduda thoromgi leiteng oikiba singna mahairoi singna sajaba pochai amadi tongan tongan ba furup ki oiba chatnabi nat ki pochai kya su khudol pot oina piki thoramaduda maring tribe tarau tribe amasung kom tribe की ओइबा नाट के ओइबा जगोइ इसे क्यासु उतुना मीटिंग तहनकी मतलब मुझे पाइदो याना इनकन्वीनियंस ओइबनिना सिदा अपग्रेडेशन तौबियो हाइबनी ओय नहान युमदा लांबदसु आई महाइजन रिदुनी मदु ओहेला सेना so social welfare की डायरेक्टर से यावी इनिशिएट करो को अदुगा फाइल करा योरगे है ना मथन लाख सेशन नंगबा मदु अपग्रेड तौरसी अदुगा हाइकक कॉपी हाइबा सराउंडिंग सिदा कोई तामिलनाडु ग्रुप हाइजबताई ओम आइमोल चोके मरिंग अनाल लंकांग दराव यदि मणिपुर की गेजेट नोटिफिकेशन यावबा कम्युनिटी कुंथ्रा तरुक मनुंगा तरुक तरेती कोई खुनसिदा तारे है तारे दोय कोई पुन्ना काउमिनरोय दबसे थेंगांग कयादा मणिपुर की महिरोल दे होरकांदा थेंगांग कयादा
manipur si awada ki nga khiba tuan ba bagi ilang sing mika pol bagi part mayam si maning taba manipur ama ko na leina bagi dam ta community kuntra ta rusina punna lingjen manaraka na manipur si nga agalak pani ngasi manipur ki leiba boundary si kana ko mam tan bi brate community kuntra ta rusina sem giba amadi nga kiba adu ma boundary ni adala ekoi pumana alla man sing tambilam basun balam se ekoi nusibam tu isini thamjani wi Singapore aibalam do community marile community marido adi loina mak we are all Singaporean we Singaporean ni haira kanda loina mak pride Southeast Asia da per capita quite the wangba adum balam mamoy magi aso bole wangte manipur gi leiba tampak ki lam se sim tang saw population na 60 lakhs ti hen ba aduga human resource tu ki matik wanga jati singdu punna lebinar kanda Southeast Asia da quite the economy wangba per capita income wang leba koi ni Lucy sana amadi santi leitana leiba amadi sokat payaro maitei ki khanba naga ki khanba kuki khanba som khanada le suksau sok payada wala mamo ibataw ni aduna aikoi apunba manipur ngi wakal da punna himinaba natana atopa lambi su leidam dina koi nusi sana na himinana ba koi wakan khanmina ba mathau tai amana amagi awaba khabina ba mathau tai ngasi sayum hendraba dumba maitai amadi kuki sinau singi marakta asoba bigi country gai tai mahak masa karisu leibanate adubu mahake angamba thakta miyamna thengnariba awabasing malem tungnaba khanghanana bohotnagani haina MPB molna fongdokre wafama singasi konsakuldagi kuki militant singna hostes oina faaduna pururaba matung amuk thadораkiba liangmai nupi ahumna masagi fibam soklakpadagi Jennings Hospital da laikanariba adugi fibam yengsinba lakpada mahakna fongdokibani MP na makatana fongdokibada laingakni irang ngasigi maramda tha taruki manungda report pikhatnaba inquiry committee semkrabasu tha taruk haina makatana sangkhatuna lakpana ngasidi chahi ahum sujankhre oiriba phibam asigi matangda kanana kamdongna ohenbano haibadu loss sinbagi mami ama chawnga tari awaba taraba miyamna makoigi matamda justice pibirabadi kharada oirabasu nungaitaba kokadabani adubu atumba wayal amata fanghandara ngasisu leidi oiriba phibam asida tuminna mafam amada naisinduna leibigi mahuta thokliba pumba malem sinba thungna khanghananaba mahaki angamba thakta miyamgi damakta hotnagani haiba wafam thamki Pula paulaga padi eta haibi paudu thadu krete padi eta haiko ade noina hanai makhan chalu da electoral list gi kana no su loina maming ta khre hai ade gi police am su yawe hai adu moi kari action lawrage sine aina khangning is mi asi bai du dia mungsu hala aroi ko bi ko haide ko le punsi sidi no ba ko ile la ne haine ba moi di they are recent precisely not so mana ka chakra ni moi no be ko ya awa ba sine ba yam ni tis aduna aran ba to bo mi se justice la ko se pha da na ko na taw ki akoi mi lai hi da ba gi pen da ba no ai to khara do su ko idana adusu tawdabagi mawama tawsina noida nungai tabsi henzelli ne ko da su nungai ta do ana daini irang thui si tha taruki man da kamai thokri noi na moina inquiry committee nim sem tha taruki man da report tawne na hairini azai lamba committee nim sem e go moina act 2020 tha taruk sum changgo ko ji ko dum changgo leisine kana bu losan na go holari no se gyan ta do Marale bidu thido kali na committee se bidu tha taruki manunga report pi ge hairam baduna tha taruk sangdu si chei o men jangale
Sama nasi tu tahu isi ni bah, karena anu tahu ni nasi maming mata di adu padal le adu tahu di kita acu tahu hai bagi kudang numpang itu na adu nak trisi ni bayi ni yang numai trisi sada adu aisu nak koi bomani mi macam ni sun office sama public elected office sama pai bagi wani ko adu aina ngamni kai di ai di tahu ni anda kai mesti sun manun mai han suai makan dah suai ni no ci cangun pero Home Ministry da ina taksan ba Parliament da ina puto ka handak ki monsoon session la kini July da ko. I promise you I'll raise this issue in Parliament. Thank you. Very good say. Adu da nothing na swai da sungang lu da no su suggest or na go to Delhi. The delegation am to ga na Malim Sindhu khangan num chang. Tauri ba lu da ba mo tauri ba mo se karin we se swai da sum lo sal la thamman ta ba aduna regi no koi liang mai ba group city ai ba ta to se to we lo mo je man bomba adu to da ba pai le mina ba furung na ta ni ko ai ni ngon da noi foreigner ni adunia da ne din ngang gon da ban ai di ko makoi gi marak da su Group among the Sulana Namjin Bidna Togani, and Lower by the Co. Tongan ba Department Kunma Toyhen Banasar Yaduna, 𝐶𝐞𝐬𝐬 Civil Public Welfare Came Thorum all service for every citizen, easy access, many services, one mission, people's welfare, Haiba Wakalunda Gasi. District Administration, Bisnupurna Sinduna, Ishokta Laiba, Singpu Ningtau, Sembilaima, Haraubungda, Pangtokre, Thoramaduda, DC, Bisnupur Puza, Elangbam, IAS, ADM, Toijam Opendro, MCS, SDO, Nambol, Tongbram, Shyamkumar, MCS, CMO, Bisnupur, Dr. L. Raichandra, PSC, Laima Pokpamgi, MOIC, Dr. P. Umakanta Amadi, District Level Officer, Singsu Sarukya, Department sing na piriba kudong chaba sing asi miwoi lising hen bada lemna kanaba phanghan ki medical department ki maike digi stol mapan hang ne ishok amadi khulthang na ba singi khunja sing lemna ana layeng ba amadi mathau taba te sing lemna tawbaga loinana mathau taba hidak sing su lemna piki thoramadu ka mari leinana DC Bisnupur Puja Elangbam IAS na phongdo ki bada Chief Minister 𝐻𝐸𝐶𝐞 mideng makada department sing na piriba kudong chaba sing kudakta kanaba phanghanana ba leiriba public ki leiriba problem sing solve taunaba public ta government ki scheme sing hene aware pi naba thoramasi pangthokpani loinana miyamna su asigumba thoramasi support tawiduna kanaba sing lobiu haiki Honorable Chief Minister ki makhada koi Bishnupur district da koi second day koi na Nambol subdivision ki makhada koi ngasi jan shivir se koi organize tawjabani aduga mayam ngasi different departments tagi lakpiraga officials me amna lakpiraga praja singi yarigai khudakta form submit tawba initiate tawba yaba adudagi thabak resolve tawbiba yaba mayam do koi department phaniam loinmak suna haitare whether social welfare gi natraga chief medical officer gi or agriculture gi horticulture gi forest ki yarigai mayam na khangingba scheme ki matang do oiro aduga kai khudung chaba benefit social welfare measures mayam kari loba yage ha do khambi ba ina inquiry to ba oiba aduga hana thazin gi ba or ngasi thazin ning ba form gumba mayam do ngasi thazin gi raga yaraga ding ngasi mak khudakta koi resolve to ya ba or pi ba ya ba put oiraga di mayam la piraga khudung chaba se lobi o hai bagi ngasi akoina chance lawjabani adugi mayam na sigi se participate to biu mayam khangdaba mayam da su haibiraga ngasi se akoi pung mari bawba akoi si camp se chathagadabani na mayam lakpiraga khudong chaba lobi ho aduga yaragadi power paide haiduna piriba power adu henjinna sizinaba yade power adu hena sizina raklabadi aikhoi pumnamak luplamdai gi matam yaurabani haina handakta nauna Rajya Sabha gi MP oina khankhrabi BJP Manipur Pradesh ki president Srimati A Sarda Devi na phongdokre nauna MP orabi Sarda bu BJP Thawal district na silaga khangabokta leiba MMRC pakta ngasi harau tramna okpagi thoramda MP Sarda na wafam singasi thamkibani Sarda na makhatan hai lamdam asida tangdu leitaba ingbu chikpa purake hairabadi
politician singna masakaki haiba wakalona si thadok patai karigum bakhradang oirabasu lamdam asigi miyam gi thogal tawba ngamnaba Bharatiya Janata Party na mahakpu MP amagi thawai sinari ba simak miyam ga chatmina duna piyam gi angamba thakta mateng pangla thabak oina uthokani MP Sardana makhatana phongdoki bada politician singna ai haiba sina mang tharaga aina heli aina hena chawi ai haiba wakalona si thadok naha odi ba youth sing da vision amagi makhada lamjing daptak piba amakhak changi haiba wafam su mahangna phongdoki Sardana makhata na hai hauji mahangna pairiba BJP Manipur Pradesh ki president asi matam loikini aduga MP gi matam su loikini adubu aina power pai dingai matam da hakna ego amaga loina over exercise tawragadi madu aikoi pumna maki luplam dai gi matam yorok labani haibasi aikoi pumna makna kawroi dabani haiki miyam gi tawgada ba thabak singi damaktadi aikoi leptana kanna hotna gadabani Sadana sumna hai aikoi pumna makna problem create tawbagi hainabi thambagi mahut problem solving capacity leibagi hainabi thamgadabani ngasi mahangna pairiba president gi pharmacy su loirakani aduga MP gi matam su loiki gani aikoi de sinarakpa party gi thawai pumnamak miyam gi thabak tawro haina sembi ba mapungna tharakpaga chap manai masi kudimak aikoi isagi matamda sinarakpa thabak adukak mapung fana ba hotnamina ba haibasina aikoi gi amata ngairaba thodang oiminasi haiki ngasi gi thormaduga mari leinana social worker Dr. Kundrapam Romen Kumar Mangang na phongdoki bada handak miyam na amato oina BJP Manipur Pradesh ki president bu MP oina thagat pasina lamdam asigi miyam pumnamak na su hena nungai jaba faungnari mahak na hai ngasi gi thoram asima BJP gi oinadi yamna nungai ba numit amani BJP gi karyakata amana grassroots level dagi yamna kanna hona jarakpa adubu India gi Prime Minister Narendra Modi na khangbi ba asima iramdam asigi oina yamna chawthok chiningai oire nauna khalaba MPA Sadabu suksoi soidana minister ama pairakpa oirasanu soidana su pirakani haibagi chetna thajaba lei haiba wafam su thamki ngasigi thoramaduda BJP Manipur Pradesh ki Secretary General P Premananda Hanagi Minister Nimaichan Luwang BJP Thawal District ki President Y Kumarjit Social Worker Dr. Romen Kumar Mangang amadi Thawal District ki BJP Mandal Singh President Kiana Athoiba Mithunglen oiki thorom Thawal District ki tungan ba mandal gi karyakarta sing mahila mandal amadi youth ki thomi kya su thoramaduda sarukya ki Manipur se Santi Purap ke high targeti young generation sida vision namang loina na ay koi lamjing ba lamtak ko ka chang ne ha se ay ni oi ba politician namang oina ay na ya ay thamjari ay jo soi na president ni matam loiratan Raya Sabha sahi taru loiratan hai ba matam matik tu ay wanda power lagi aina power lay haidana aina yaam na awang bathak lay haidana aina over exercise to one minta adu ko te gupta akoi pura ma loy ga thine haise nioi bagi ego na wanga aba ego sa ya wang ki batar ga di akoi lupam dai ta ka yawra ban haise masi ai karyakarta se punna khamina se haise masi ai ki sai te thamja karigumba kharadam oirasu prajagi adumba seba tawba ngamnana bagi kudong saba ama Bharatiya Janata Party na ingoda sinabi base ay sungsoi shoyana prajasinga saminna prajasingi ay nangamjaba maximum mateng pangnana bo hotna jagani habase simani ay open jage Traditional and Contemporary Manipuri Play 2026 ki festival ngasidagi Kakching Phoksupat Lekai Leiba Library and Information Center gi mipun sangda hawdokre Library Theater Kakching na sendona tha asigi kunithoi fawba chathagadoriba festival hawdokpagi thoramda Naurem Nabasandra special invitee BJP Manipur Pradesh na athoiba mithunglen Yambem Satya President Library Theater Kakching na thoramapu amasung Voda Chongtha Member Board of Governor Eastern Zonal Cultural Council EZCC Kolkata amadi L Brajamohan Director Ripam Hall Theater Imfalani na akhanaba mithung sing oina sarukyaki tharamgi athoiba mithunglen gi warol pireduna Naurem Nabasandra special
इनवाइटी बीजेपी मनपुर प्रदेश ना हाई अखोइना ड्रामा अमा लीला अमा नत्रगा फिल्म अमा पीरिबा पाउजेल असी ममुताना लौसिनबा होटनगदबनी अखोइना ngaihaki oina nungaibagi natraga mitki kumhai oibagi oinaba yengbadi kanade drama haiba art makal asi araiba amadi nate masidagi aikoina tawriba acting adu hallaga tawbusu yaba nate adumakpu masigi art makal asi sendan lambigi oibadi kaya ude maramasina drama tawriba sing asi miyamna amadi lengak asina awangba thakta pukning thogat pinaba लोइनना मखोगी सेनमिटलोन फगतनबा तेंगबांग बिबगी तंगाई फदब लई हाइकी मणिपुर की ममिंग लैरबा थिएटर कंगलुप तरे न सरुक यागदोरिबा फेस्टिवल असिगी अहोबा निमित्ता लंगमैदोंग ड्रामाटिक यूनियन की ड्रामा तिंखंग अमसुंग हिरानमई कल्चरल एकेडमी की नोंगला लेम्बी उतखी हायेंग फेस्टिवल असिगिनी चनबा निमित्ता कंगलई माइम थिएटर रेपर्टरी इम्फाल की पेबेट निमिदांग वदम पुंग मंगा मखाइदा अदुगा युमजाव लाइरेमी ड्रामाटिक एंड कल्चरल यूनियन इम्फाल की काउडगेना निमिदांग पुंग तरे मखाइदा उतकनी फेस्टिवल असिगी हुनी चनबा निमित्ता कंगलई लिविंग आर्ट उचिवा सखंगदबा डायरी निमिदांग वदम पुंग मंगा मखाइदा अदुगा कक्चिंग ड्रामाटिक यूनियन कक्चिंग की अखोइसु जीवनी थवाई पाली उतकनी फेस्टिवल असिगी अरोइबा निमित्ता लाइब्रेरी थिएटर कक्चिंग की ड्रामा कदम बीनी उतकनी हाइरी एनी येंबदा नुंगाई के हाइबसिना अदुम लेगने अदुन अम ओइरगसु लीला अदुदा थोंदोकिबा नुंगी ओइबा मागी वाहंथो महा मसी करिनो हाइबसे मसी अयें बकुन मक्ता नैनदी हाइबदि नतेको अंगाम नबे अहल लमन लोइना नैना हनिगे शर्मादा बुकरसु अदुगा मसीदा कानबा लाकदबा मयाम से मसी येंबो मी सिंगुनसु अहलमन सिंगुनसु अयखोई हौरेबा यहौदबा मखेदसु मसी की थबकसी अयखोना सुंबसी दमासिदा सुंबलिला सिदा समासिदा मसुंब कानबा कोका पिने गादु अदु खंना काव यावे येंबरसु मदुमोनि माइंड अदुना सनसना एनी प्रोड्यूसर लेबीबा एनी की कम्युनिटी मयाम पुनबा ऐसे कोई तांखुन बोरो नगा मरता अदु नगा बोरो कुकी लेरे में अदु माइके बोरो मुस्लिम बोरो लेकिन जात बिजात नाइदबो मागी कम्युनिटी मयाम सिना करिगुबो मतमदा सो उको मतमदा अखोई सम येंबियो मागी ट्रेड अपन सही याखई चांग की चानी की ममागी अखोना लीला नत्रगना ड्रामादा वाइदु अमो हन्ना मदुदे साने की पोतु सानबो मतमदा की ड्रेस सेटब याती मदुगी ड्रेस न ताफदि अखोई की सोसाइटी से मतमदा कयाम चखे मॉडिफाई तो याबो मालो जेनी मतमदुगी आदा मतमदुगी मानना बसाको मतम हौजेगी सचाई थक कयाम चने अदे अखोई सी अखोई जनरेशन से कराई बोदो चाफल करेगा हाइबदु लेजिबा ड्रामा लेजिबा लीला सिंसिना तुंगना कोमिरोदा अचोप डिफरेंस उत्तम है वाई खतना उत्पत्ति याय अदु प्रैक्टिकल यावरे Domestic Electrical Fitting ETC हाइबे हिरमदा जून 10 दगे जून 11 फाउबा पांगथोकदोरिबा Entrepreneurship Development Program अदुदा सरुक याकिबा ट्रेनिंग सिंगदा सर्टिफिकेट खुसिनबगी थौरम Government of Manipur की Department of Science and Technology ना सिंदुना टाकेल पाटलाइबा Manipur Science Center की ऑडिटोरियम दा ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा Government of Manipur की Youth Affairs and Sport यास अमदी Science and Technology SNT की Secretary नाउरेम प्रवेश सिंह IAS Science and Technology SNT Manipur की Director टिंगाकम सची Government of Manipur Science and Technology SNT की Joint Secretary Layafai Rita Amadi Department of Science and Technology Manipur की Joint Director TD Com मियोई सिंह असना आतो बिमिथुंगलेन ओइना थरमदुदा सरुकिया की थरमदुगा मदी लेनेना Government of Manipur की यास and SNT की Secretary नाउरेम प्रवेश सिंह IAS ना फोंगदोकिबदा मणिपुर दा युम अनौबा अमा साबदा इलेक्ट्रिक फिटिंग तौबदा फजना निंगथीना खंगहैदबा अमना तौबा पथौ ताई नत्रबदी शॉर्ट सर्किट थोलकपा याबगी चांग यामना वांगी मणिपुर दा अचौबा प्रोजेक्ट अमगी एनी फिटिंग तौनबा मी तिरकपदा मपालोमदगी मी लाआगा तौबा नत्रबदी हेक दबा मसिसु अखोइना होटनबा वाटपननी ngasi अखोइना वारिबा सिसु इकोनॉमिक की लमदा सोंथबननी अखोइ इकोनॉमिक एनालिसिस चौखत हनबा मथौ ताई मिपुंग खुदिमकना युम पैसा वातना पैरगा थमलगा मदु इकोनॉमिक ता चौखत पा पुरा ओइ इकोनॉमिक ता चौखत हनबा हाइबसी पोथोक मरांग काइना पुथोक पंगमलबा कांदा चौखत पंगमगनी लैदिबा यूथ सिंग असना मथौ मसक खंगना सुबा नोंबा तंदना थबक तौरबदी लैबाक असि चौखतपदा अचौग मतेंग ओइगनी गवर्नमेंट की थबकतना थबक नति हाइना महाकना फोंगदोकी थरमदुदा मखा तरकपदा Domestic Electrical Fitting ETC की थर्ड बैच ता सरुक याकिबा ट्रेनर कुनमरीदा सर्टिफिकेट चु खुदसिनकी
say, sigi house 15 to 21 years lay. Aduna roughly 10 lakhs members Manipur. 10 lakhs sigi age groups lay meme sigi characteristics they are energetic, they are healthy, then they are eager to learn things. Eager to learn things, creative ideas, innovative and sigi potential sigi population say sida any program which is targeted to make them better human being by skilling them up. Moi the required skill piraga makoidi sahariba economic growth or pasada to produce more goods, productive goods and service. See the organs economic growth or pasada. I will say huziki 10 lakhs in a skillful oidana magi can say pucha hidri sang say hana hamoda imungu lekaibo aigi diram nambo aigi kungangbo aigi state shibo aigi district shibo sembagi wakalon che apabagi can say see nipum khudimang na madu pona bhona ga dawna adu khakta dane ba economy adi samaj hai je safal ga dawsi aduna sigumba can say koi so youth affairs and harisi basically I know you piriba agi core department youth affairs and sports and harisi sigi purview the loi lakuni aduni anything to do with youth ko aduni youth kis Diarrhea hairiba laina asidagi ngakthokke hairabadi lunana leiba haibasi yamnamak mathau tai haina Health Services Manipur ki Director Dr. 𝐿 𝐷 fongdokre wafamasi Stop Diarrhea Campaign 2026 hongdokpagi tharamda mahakna fongdokkibani State Health Society NHM Manipur amadi Directorate of Service Health Services Manipur ga kutsamnaduna North AOC da leiba Classic Hotel da ngasi pangthokiba thoramaduga mari leinana Dr. 𝐿 𝐷 haikibada diarrhea haiba laina asi chahi nauriba angang singda yamna toina nagan balaina amani haidiba laina asidagi ngakthokke hairabadi luna na leiba haibasi yamna mathau tai maruina aikoina thakliba ising asi yaiba makai mahik matai yaudaba afaba ising ohenba haibasisu yamna maktangai fade loinana laina asi ngakthokna ba honabada Health Department khakta natana tongan ba Line Department singisu maru oiba thodang leibada natana miyamgi achauba thodang leiribani amadi laina tina pokpham oidiba mafam sing haibadi source sing asi asuki matik motlagadi Department khaktana laina tina sing asi laksin bangamloi maramaduna lamdam asiki miyamna yaiba makai aikoigi akoiba sing luna na thamba mathau tai haina su mahakna fongdoki mahakna makha taraduna hai chahi manga fawbagi manungda leiba angang singda diarrhea naragadi yamna chekseningai oi kadiguma chahi manga fawbagi angang singna diarrhea naragadi toina ORS pithakpaga loinana zinc ki supplement pijagadabani nariba angang aduna masada yamna hena dehydration tawkragadi Kudong thiba mayok na bayay dehydration tawbasna diarrhea naba angang sing sihanbagi achoba maram amani masi aikoina muna khangduna diarrhea bu narabadi toina ORS pithakpiyu ORS ki packet asik health center singda marang kaina thamli miyamna mathau taraga dilaubiyu bottle gi ising thakpada singnadaba adugumna miyamda phanghaliba toti ising asi Samada sama sapaba matam aduni aikoina khaurangna ngairiba asi masi oihanaba mari leinaba department singna punna hotna minasi haina mahakna makhataki thoramadu the Health Service ki Director Dr. 𝐿 𝐷 Family Welfare Service ki Director Dr. 𝐿 𝐵𝐸 Education 𝐻 ki Additional Director Dangmai Manglem Social Welfare Department ki Joint Director 𝐵𝐸 Bala Nomai Kapam PhD ki CCD ki Director 𝐾𝑠 Lina amadi State Health Society ki State Mission Director Dr. 𝑚 ꯗꯤꯅꯦꯁꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ORS ki matau karamna kanglon chumna semgani haibagi demonstration utkibaga loinana chahi 5 gi manungda leiba angang singda ORS ki packet amadi achamba kudol potpi ki panbaya badi ngasidagi hongdokiba Stop Diarrhea Campaign 2026 asi matang thagi kuntra matoi phawba chathagani haidaba campaign asigi manungda Anganwadi Center singyaung state asigi tongan ba health facility singda ORS jing corner hangdokani loinana asa worker singna chahi 5 fawbagi angang leiba imungda chatuna ORS packet sing yenthopana chingba chathagani hairi
मोई importance of today's launching program direct tawjai aduga ngasi si khoina sai dengdaba matamda top department sing asu mai responsibility dai ngang de natana koi masi koi interdepartmental intra-departmental approach samsung ba mi ama khatana yadaba koi samna the example koi si dengi matam hoira bani ada dengi jaw break le matamda koi department da khatang department kai torige na tuina hangba ba thenga ba duwa koi community ki individual ki responsibility de na having maru na source reduction je na maru oi ba adu factor du ma so ina ni jangja bani sumaina nasai yo koi ki PhD ki kano na ngambi ma matamda koi source su motion aga di koi na kai koi du ko ha limitation do adu faidi ki ham da koi na stop there campaign si da thambi ga da ba koi mayam option bi ga da ba message di koi lu nan ba sai koi ki thim ga su yo ra ba koi diarrhea si lep phan ge ha ga di koi masanan ba changi lu nan ba changi aduga angang da pitaka da besina ORS adu su jinka loina na hai ro message si koi public manipuri pa koi ni mokte hon bi ba mama ba koi ni mokte hon bi ba adu ki pandan ni ngasi koi na pangthok chari se adu angang amana diarrhea na ra ko tam da 0 to 5 years da पादी है ना शॉक वालों मोडेलिटी है बादुरा आई में 0 to 5 years मनुष्य ने वांगन सिंह डायरिया से मनुष्य ना डायरिया डिजीज है या मनुष्य की सेफ लिमिटिंग है ना और ये एंटीबायोटिक कुंभा करूँगा ताकि लेगन दे या रियर कैसे लेगन लिया तो इसे मकान में लग सके तो पादी की आना बता और इंडिविजुअल पे तो नहीं मुझे से लिखित में मुझे यूवी के नॉर्मल लेवल में लिखित तो हम सुबह ये पहला अभी जो हंदाली अतो गामाजी डायरिया सी दिकरियन वेरक को की सांस लंबी सेंबीद्रिब फावबा लंबी थिंगबगी खोंजंग जंक्शनख्रे न्यू टेकोन दगिना हता फावबगी लंबी डिवाइडर की ममांग थंगबा नकनबन सेमलगा मनुंग थंगबा सरुकना नोंग हेक ताबगा इसिंग थुंबा नुंसा सारगना उफुल हौबा लंबी की पोट होल ना मरम ओरगा एक्सीडेंट तौब थोकपा एक्सीडेंट टोइन थोकपा लंबी के ताइनबा युमसिंगदा अवाब कया मयोकनबा मरमना मफम अदुगी मियामना लंबी सेमद्रिब फावबा थिंगबगी खोंजंग जंक्शनख्रे हिरम असिगा मरी लैनना हकीम कौबा मियोय मना पौंपीदा फोंदोरपगी मतुंग इना मरी लैनबा MLA दा लंबी सेमबिनबा तक्सिनबा लैख्रे अदुबु मरी लैनबा सिंगना हौजिक फावबा लंबी सेमबिद्री मखा तरपो इना मरी लैनबा सिंगदा मेमोरेंडम पिसिलगनी अमदी लंबी सेमद्रिब फावबा थिंगजिलगनी हाइना फोंदोरकली खोगे लंबी से असुकी मतिक फत्रे मतम सांगनादगी सेमबिदना सुम लाकपदगी अकोई स्वाइदे लेरी सिंगसे हाइनंगाई लेते एक्सीडेंट थोपसु क्यामरम यावरेको अदुना अकोई मसी मैम अमा MLA चलगसु हाइजरुरे तो निजी नुंगाइना पपुम टीवी रखते लोइना मरी लेना को अथॉरिटी दा मजी खंगना रुजम ते कोई लंबी से ngasi मतम कतना चेन दि बहुत इंजनजरनी मागी मागा मरी लेना दबो ओइना हाइरे माना मसी सरकार ना तो बदब पोने अदुना मागी ngamba थासगी माना ngamba ते सु मैम तौदेरी अदु सिगी मतंगरी मागी के गुंबा ngamba पो लेते ना हरे माना अदुदगी अकोसु अतोपो पाइ लेते लंबी थिंगम के कोंगिन से गुंजरबन सेबी दि बाबा मतम कतना थिंगनजरनी असिदगी ब्रेंडम से मका ताबा कोई हदि मरी लेना को अथॉरिटी ते बिसेंजरनी अदुगा सेमक्री फाव लंबी से दि थिंगनी मरम दिसवाइ दे लेरिबा कोइसे हाइनिंगाइ लेतनो वारे लंबी से मारुम मरग नोंग कितंग एक तारगनी सिंग थुंबी अदगी गाड़ी एक्सीडेंट जो फन्याम सारगना उपुन जिना को पूरा लोय हजि प्लास्टिक खलगा खागनरे उपाय लेतना युम लेनबसु मैम यावरी लंबी की ताइनबदा अंगांग द कइदा यामना खुदोंग जाद्रे मतम सांगे कोई लंबी से सेंबिरक्रीसे अदुगा लोइना अते अकोइबा मनुंग लेबा ड्रेन सिंगसिदि लोइना चले बे थंगनबा कोई वांगबगी लंबी से जो हैरे सेमे सोम थंगबना कंची तंग नाइरे मोइना सेंबिरक्रीसे अदुना मसी मरी लेने बो अथॉरिटी ना कितंग थुना सेंबिननबा होनबियो नत्रबदे कोई लंबी थिंगी कोंगे मतम गतना सेंबि बहुत निजर उरीपोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा लंगोल निंगथौ लेकाई दे लैबा क्वार्टर FG सेक्टर की मरक्ता लैबा मैरा पाइबी सिंह की दमक नौना सेमगतकिबा मैरा संगसी संगाख्रे थरमदुगा मरी लेनना उरीपोक AC दा मिखल थेंगना बसेम सारिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट लाइस्ट्रम
ब्रिज किशोर फोंदोखिबदा लमदम असी हौजिक करंबा फिबमदा लैरि हाइबा मियामना खंगमिनसी पॉलिटिक्स की अखुबा मिडेंगदा नुपीसिंगदा लुपा लिसिंग तरा तरा पीनी हाइदुना थाकलिबा लांगसिदा इमा इवेल सिंह पंगथगुमसी अमरोमदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोइदगी हौरगा ngasi फावदा मणिपुर मियामना थेंगदरिबा चैथेंग सिंग असि खरदा ओइरबसु मेनखतनिंगबगी अपांबा लैबना मरम ओइरगा पॉलिटिक्स की लमसिदा खोंग थांगजिलकपनी अमदी इरांग असिगे चैथेंग नंगलिबा उरिपोक एसीगी मनुंग चनबा मफम सिंगदा मफम सिंगी लंगोल असिना ख्वाइदगी मफम सिंगदगी लंगोल असिना ख्वाइदगी हेना अवाब नंगले हाइबा याइ लोइनना फुरुप कयाना खुंदा लैतादुना लैरंबा मफम असिदा ngasisu IDP सिंग लिसिंग अहुम हेनबना चंगजफम लौदुना लैरे हाइकी महांगना मखा तारादुना हाइ लमदम असिगी इमा इवेल सिंगना मतमतमगी इहौ सिंगदा चाउना मयोंग याबगा लोइनना मणिपुर सि कन्नबा अचौबा थौदांग लौरखिबा अदुबु इकाइ खुमनबु उटपो ओइना ngasiगी मैरा संगसी महाकी माइकेदिगी खुदोल तंबनी हाइदिबा मैरा संगसिना लैबा कनबदा अमदि येलहौ फुरुप मसेलगी मरक्ता पुन्ना हिंगमिनबगी वखलोन अमा सेमगतबदा चाउना मतेंग ओइरगनी लोइनना मणिपुर कनबा ngamgadaba amadi miyamgi ihul khangna thabak pangthokadaba political party amada yauduna midep oiningbagi apambasu leiri adubu haujingmaki onadi political party amaga amataga samnaba leitri haina mahakna makha tana fongdokhi ai social work ama ai imaibel myamgi kitang doisu contribute tawung ngamgra in sajabuni ai vote ki ming longna ba ai maira sangasi sajabunate adubu myamna dung khangbiram bai uribok sida khwaidagi handaki May 3rd 2023 dagi kwaidai shoki mafam se langol sida tariba community se loimak tai langol sida adowa kwaidai wagi bisu langol ni yamna kwaidai nakpada manipur gi chingtam alapa mafam da budi yam hena focus to gi adubo uribok ta langol si kwaidai wagi mafam aduga langol sida hujik akoi yoina IDP lising ahungi mathakta laiba mafam ni aduna aina ngasi मेरा संग से साजै से अखोई मैतै कम्युनिटी दंगी नते लोइमक कम्युनिटी लेबा तारिबा म्याम सिगी लोइनमकी ओइना आइना कचबनी कचरीबा पांदम से केउ नते नहानदगी वाराबा इमाइबेल म्याम से खरा दोइसु मोइगी ओइगदबा मोइगी मफम मोइबु पोथा संग ओइनबा मोइगी ओइनबा खितंग दोइसु ngamnaba पोथानबा ओइना आइना संग से कचबनी अदो आइगी ओइनासु लाइबक याम फबनी इमाइबेल म्याम गिसु सिसिना मंगोल ओरेगा लेबाक सी तसेंगना हुजिक लेबा लेबाक की फिबम हाइतारे लेबाक सी की कनबदा अरुगा इमा इवेल म्याम की तसेंगना सहजोगना सुम मणिपुर से कंदना लापनी अदुना मखाताना सु इमा इवेल म्याम नसु सिगी मैरा संग सिगी सिदा आइना साजरी सिदा पोथा बिरगा लेबाक कनबदा हेना मांगजिल ओइगदबा अरुगा सिदा मैरा संग सिना लेबाक कनबदंग नतबा सिदा लेबाक मैरा संग सिदा फमगा कम्युनिटी म्यामना कमाइना अखोय लेमिननी अखोय कमाइना हिंगिननी हाइबगे कमन नोइबा वखलोन अमा अरुगा अखोगी वखलो हिंगिनदे आदि हाइबे वखलोन अमसु सागतपंग अंगनी ना अखोय इमा इवेल म्यामना ताकपिरकपदगी आई साजखिबनी अदुना मखा ताबा उरिबोक्ता छोतरिबा मफम अरुगा लान सोखरबा मफम सि आई रोमदगी चंगजलगा आई यंगजगनी हैना आई वासकचरी अदुगा यारिखै लानसिदा वाखिबा म्यामसिगी दमकता आई खितंग दोइसु ngamba ओइना तौजगेन खंजै अरुगा आइगी ओइना मेसेज अमखक असि लंगोल संग सारिङै सिदा अमखक आइना हाइजनिंगबदि म्याम तसेंगना लानसिदा वाखिबा म्याम होटल इन जानतोने स्पॉन्सर तौरगा मंगल फाउंडेशन हाइरोक अमसुंग माइपाकपे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अनिना सिटी क्लब हाइरोक का खुदसम नरगा सिटी क्लब हाइरोक की सनाबुंगदा टीम कुंट्रा निथोइना ग्रुप निपान थोंगना खाइदोक्तुना पांगथोक्लिपा फोर्थ माइपाकपे मेमोरियल ट्रॉफी 2026 9A साइड स्टेट लेवल मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasiदगी अहानबा मैचदा इरेंगबम FC बु याइदिपो यूनाइटेड FC ना गोल अनि अमदा माइथिबा पीख्रे अनि सुबा मैचदा SSA टर्फ FC ना लमडिंग FC बु गोल अनि अमदा माइथिबा पीख्रे
ing tappa laitana development purakpa yaroi ing tappa puraknaba wari sanaba mathau dai haina Chief Minister 𝐻𝐤𝐯𝐞 phongdokre amadi mahak masasu karisu laiba nate adubu mahaki angamba thakta miyamna thengariba awabasing malem thungnaba khanghananaba hotnagani haina MP Bimolna phongdokre Nasiguna Northeast Window TV na sandokjaba numidangi manipuri pau mutang ase loijare mideng tabiri ba pupnong po mukhanna khurumjari Master Tobiningba Mahiroi Singhidamakta Sparkle Iju Service na Abroad Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject ta Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singhidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Ki Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities, Part-Time Job Assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi gi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsin birau Manipur University of Culture Palace Compound Academic Session in Lisingani Kunjataru National Education Policy 2020 Makada 4th Year BA Degree Program Online Application Form Haba Hoseli Pijaribo course in the BA in Dance, BA in Music, Manipuri Folk and Traditional Music, Hindustani Music, BA in Thangta, BA in Theatre, BA in Sankirtana, BA in Umanglai Harauba, BA in Tribal Studies, BA in Visual Arts. Hairiba coursing asigi form thajinbagi matam June gitang tara dagi kungatare pauba oizagani. Akupa marol gidamak ekagi website www.muc.ac.in da changlaga khandiba yadani.